so Samoa lo mo mai fa sa longa I tu fio kilope ia mai la vai mau stele se o mau iti le tapo inga mal fa no nga manu o le finga no so fio le tu ia e fa talo fa to nga pa lo le Taeao Malu se futa vai. Ja, Malu for se for la fionga le Consulate-General of Samoa ni se nei Malu fa te tele fo mo fa no mel time. Nei Taeao te lo nei vai aso ma vai sa ta no ya sa tau fa te tali po le ase tala mai le tulanga o aso le tapu ni le tatu fiso te lo foi. E le lo po li o sa mo tulanga ya wala tu tape nenga o ya ala matu la no. Ya se fa ilo aso le wa fa mo ni mai. Ala tapu ni le tatu fiso fa mo bone Afemata. Ia, whafteita vai I tau mo le sila fia le tātou tunu. Ia lea ua tau a oina mai le whai unga le ka peneta ma le tātou malo I Samoa. Ia o le a tāpunia le tātou ofisa I le tūra e se fururua le aso lufu wha Christmas Eve lea e tāpunia le tātou ofisa I le aso lufu wha ia ai aso fugi malo Christmas ai to e te tala le tātou ofisa le tausan fōrua wheruon I le ase fururua o Ianuar o rono inga tawai se vai leo le toru vai aso le atapuni ai tātou ofisa mai le aso fufa e o le fururua o Ianuar I rua wheruon o rono inga e tāua tere whaautangia mai e tātou o tunu. O nā ringi vai kaupe ia o ngā awea ma whaangongo kangi au le tunu ule tāpou karang. Ia long pui ri pēr ka au o sisila. I lo kuskolau, ia matulanga whapena ka penga ai nei te o tupus whaawelawe. Ia e te tau eona e maranga I Samoa po se sipo pēra. Ia aolo mautu e tuskolau matulanga whapena tamai. Ia pe o le whaasisilanga na mo le sila fie se tātou tunu. Ia o le sfurua le uli le sufu wha. Ia atoa e mai le sfurua o Ianuari rua whelu ono. Ma no whafte tele le antunu le mai momal whafo mai le tātou pokala le taia o na ua whonga I nei le whionga konsula o le tātou malo o aso ia le ua whatulanga tāpuni e le tātou fisa. Ia au te lola o nei vaenga peo e sano I le tāno whionga Afemata ia utangia le tunu. Ia wau te lola te mea toa lea o le aisif so ta inga le fisif so swani le tātou fisa se whanganau te le lopi se vaenga o ia taimi mawhaion so swani le fisa is tangata fwere leo mana via se so swani whamone mone. Pe o le a kwa I kapungi ale o fisa I le se. E mango huta vai e fia maroro fu le openga malanga fu la tu era ku foi nga Christmas so maroro ita e vilia le telefoni na le ofisa ia eu come que ele linka nga I numero asesio le a okay e ngai mal atu o le vai tau pe a bo se avano mena I inka worka program e longo pui ri pero ka ko me se ku so la wa le ia se si me e se le vai kau o le ra ku mo le vale le e vai ku o le fi aru le one way ticket era ku le exemption stamp o ia pe la ku fu o fa le ko ngu ku so la tu langa pa pena o no winga o le ku so la wa ka unga se si le tunu e ta pena ko mi Aru ia no le after hours e vidia no mera le ki sa ki facility le ina ta vai le vai ka ia no come ki ale nga linki le se si le ole ofena le a lautongia ina I si le ia so ta inga yo ta upu ale marofia a foi se maka upu o lo fa kambala ia e fa intala na na so ani ao mata upu lava o le marofia ia e tamu whai ar tātou ofisa sila ia I pose so ani tamai. Ma lo whaftai lo whionga Afemata manua le o mantua tātara no vason tātu nei I le taungo fiel exemption stamp I Samoa. E le tangata na fasili o lana winga la whapea le taungo fie Samoa e le mawhaila na alu le foile le one way a me stato ia passport New Zealand foile le
nei New Zealand lu Samoa ma stamp and passport se vanga na la wa lu stamp ia nga sawe le ko sawe le ko malanga ia a me non fasili le pe fole le fon fa mani non le va e fa mon mon ia sa o te vai sa o le alo sa no ngana le ma faina e alu le one way ticket ke mingi yes le sa exemption stamp ai me se lava o so songi ka u pe a fai o isu ku so la Samoa nga le o mo ku so la New Zealand o mi o ta o fi io ai e ki o sa e o ngi lo return na ko era ko ri Samoa pe ma ho fo e fe so accepted si tau ko mo fi io ngo fa ki ngo le Samoa ia ai tu langa na ta vai so mi tu tau na e pinga e alu ke mingi mo ko era no polo ka o le po o mala male e un pelanga pe mala le lo que ru Samoa stamp lo exemption yes le ko io tu langa fa pena mana le le so tato le nafsini tu langa na te family no mai le fianga consula ne foi Taeao fo tata no la il tu langa tus for lau ia wa le famana tu ne aso te punil tato visa o le tus for lawa ia o le normal process time o le ne ke po le vai so ato Afemata fa on I ole taimia whaatulanga ina ia di maso whaatale ero tus for lau fo ia ase vanganara ni tulanga fo i o whafose i a lava ma se taunga whairo kus for lau e maua su whaikula i e kaunka fo la mo i o e whaavo inga le kaunga o le kaimie processa inga i a whavenga ready mo i le aso area ia e pia o ka kuola roa kumatata longo pia wha maswhau. Ia saungi kai mi molo kusolau. Pele ngaka i lea, o le mga o mio kusolau. Ai ka pa kuole i lor kusolau. Ia e full process e whai tawai. Li pokilo seleleo, o mai li pokilo seleleo. Ai ka pa kuole ngaka i mi ole iso pe whanau. Le lor kusolau. Ia o mea umai e ka unga penga ia ina ia. Mautino ia o whaingofia na patino tulanga le. Mana ia lelei o le whamanatu mō tātou e lalampapa au Christchurch, Wellington, Hamilton, Northland, Bavaenga, Umalawai whawhatu au ki lani. Mana mia le tulanga o iaile whawhawina o tusi whalau pos tusi whalau fau o lae la whamanina tu le whionga Afemata. O lae mawhai lava o na whaonga maile i meli. E se feilo to mai au kilane nei fa nga pele meli e se vanga o se si vaenga mana mia le lo ofisa Afemata fa mole ia o nga ele i meli mo ele fo mo ka ko scan mai le i ofisa ia ai mga mia ia mo documents so i supporting documents ia era fo mo tasiala so la fo mo ia process ia ko era fo ele vavea pe ai meni rungo so te ingo vave fangi o ia e mako ko ia e la fongi ia e ka ungo ia o ia solni vavea i lolo ko molanga mai ka unga ia mtulanga pa pena e kengo ia ra rungo so te ingo rungo i le tino male whawhanga mai mo nei Taeao o le mai o na tuina tule o le telefoni e le leilo wala awi fo ia i le whianga Konesula molana ofisa e lava le leil teimi wha mala mai tele o vaenga o nanga e o loto tua le tātu a Konesula foi e walpa ia maro le tino ai mo le tulanga pe o na tele na whamanatu fo le tāpu kalame o aso malo loma o le fo manino aso e tupuni le tātu ofisa a fia wha o ngā le tātu whare Samoa mo te Samoa mo functions o le vai temo kisi masi male tau sanga fo ia o ke lo kai bianingi wa kau fo o ngā wavenga whakulanga le tulanga Afemata whakaia tawai mangko o ka ko por Samoa o leo foi si umi nga maroro mantua ele foi encarar por Samoa pe ele se o foi ngarunga ele lei ele vai o yes vai o kuma pe a pe mga omia ia so maroro nga mafairinga fitu na ile o foi ngarunga ina ia se ava no mo tulanga i tawai e ka o kilera lo pa mana yes ia so maroro ia fai ke fia mga omia por Samoa o nga e o kule foi se tara mare tato ofisa ia ona tuna i reo tulanga e ka mo fai inga ia mo so soni mo le tuta mai ai ka uare o ko
tala no tutuna ile kala ingole o ka kolo ko ma le falsa mo ia so malo lo ia tava mana ia malo fa te tele ia o le tele vai nga fo alta po kala me fa na tu level tu lango il tantu sa fa tu ino lo sa o tu tantu nga fo i stasio fa lo i o tara fa tu ala bine mala tu fo na oka sole o le ke le ka ma fa sa mo ka ko di le mo i va ia al fa na tu alta po kala me o tantu sa le mo le so sa fo tama ai ngol tantu malo sa mo ia sa o le ia tavai pe ona silofia le tunu i o ko paia o a bakalka ko Samoa Export Authority ia o ko paia ina ia le faoina mai o lo se tatu tunu fa ile lenga o fa to anga o pe ko lima bukulanga papena ia wa mai o lo mai Samoa ia e pe ngo si ila me ko mapa masangi ko fa au si lo supoi si tulanga papena o le kai ai o se tatu tunu ia o le nganga la ia tawai ni fu i ka o Christmas ia mo le va no e fa i me rofa ia pa nga ka ko me ko di ma tulanga papena ia o lo sa o la vale i dai au fa tonga me se toma ngo se tatu tunu karo lo wa mai sa mo tawai o ka le papo mo le manga i o talo ia e re se maso salo o su karo fiki le o mai o kilo karo lo fiki lo o i karo sa mo fa me o karo fiki le lo karo sa mo se maso salo alo si tu ko tawai io mo sira karo e pingi yuli o io ko mapo io le nga fa taina fa i ki hu aso marolo ia potonga na ainga me foi carecia ia siciliane e talo ia mutulanga fa pena se tatu no au ina mai ma lo fa te tele la fongor consula mole ta proclamare ne foi Taeao fo ai mole tino o le lama tu telefoni bala wane ia I ma fa mal la mal tele vai nga en fento tu atwai le fongor consula foi ma ofisa ia e lava foi taimi tolu tasi o tasi lua mo tato le la lai au kilani ai bala mai fa fo tu isi pitono fa fo tu kilani fa ngal code number o iva tolu tasi lua ia ona mo le level nord consula ia mo no office so soni atu ni so fa si fo i fia man la mele no lo fe mata fa te tele mo ta proclama le Taeao mo ni fo ia favor ne aso ia fa te tele ta vai mo tato licio sa mo no ne ia mo no taua ia mo no fo i fe mai to film tute me so i fe mai se tato tulu Malu ni aso ia fa so fu ia le talananga ma le whanga le Consulate o tanto malo I Samoa nei han New Zealand nei le whanga Afemata le Malu tofilau Palusalue Faapo I le nei foi Taeao fo o na o watu telefoni fa mo mole bala wane ia tolu tasi lua pe amana via le sosani ni so tulanga wa foi le mai mobile le nei foi Taeao fo